Pčele jednostavno volite ili ne volite. Za neke su najmoćniji živi stvorovi, za druge izvor prihoda, za neke treće i problem. Svima je ipak zajedničko da produkt njihovog rada konzumiramo. Za Živoroda Vasovića pčelarstvo je danas pre svega velika ljubav, a počela je još u detinjstvu. Međutim, njegov ozbiljniji posao sa pčelama, kaže, kreće znatno kasnije, što mu je danas žao. Pa ljubav prema pčelama, ako verujete, kao dete sam od 6-7 godina boravio kod tetke. Tečo je imao tada 10-12 košnica pčela i ja nisam bio strašljiv da priđem, da mu donesem nešto i po cenu da pretrpim neki ubod, samo da mi Tečo da malo meda. To je polako tinjalo u meni, jako mi je žao što sam kasno počeo da se bavim sa pčelarstvom, zapravo iza mene postoji neki 20-godišnji staž, ali bila bi prava stvar da sam to počeo kad sam imao 20-25 godina, ali kažem, nažalost nisam. Lepo je baviti se sa pčelarstvom, lepo je biti u prirodi, to ispunjava svakog čoveka ko voli prirodu, ko voli insekte. Matična pčelinja baza našeg domaćina nalazi se u Vitanovcu, međutim, nakon Bagremove paše kreće selidba i tako godinama. Peštersku visoravan je zamenio znatno bližom planinskom lepotom na Goču. Sledeće godine isto se dogodilo i onda sam shvatio da dve stvari postoje u pčelarstvu da biste ostvarili dobre i vrhunske prinose. Jedno je držati jaka dvomatična društva, što podrazumeva, po mom ubeđenju, da imate kuću pored pčelinjaka, jer to zahteva prilično dosta rada, zahteva dizalicu, zahteva stalne intervencije. I drugi način ostvarivanja većih prinosa u medu jeste intenzivna selidba. Što znači, moj bazni pčelinjak se nalazi na katastarskoj parceli u Vitanovcu, tu hvatam Bagrenovu pašu, posle toga tu nema nikakvog prinosa ili može biti neznatnog unosa. Iz tog razloga, kažem vam, selio sam nekih 6-7 godina na Peštersku visoravan, a zadnjih 12 godina sam ovde na ovom lokalitetu na Goču. Goč je dosta bliži, čini mi zadovoljstvo samim time što sam došao i udišem miris ove lepe planine, koja je nadomak Kraljeva, a s druge strane bude tu i solidnih rezultata. Pčelarenje nije lak posao. Prvo, svaka košnica košta, dakle, početna ulaganja nisu mala, posebno ako se ne razumemo u kvalitet matice. Pčelinja društva se moraju pratiti, održavati, s jeseni hraniti, pa čak i kada uradite sve što je neophodno, rod zavisi opet od vremenskih prilika. Kad je u pitanju seljak koji se bavi poljoprivredom, seljak mora da uzore svoju njivu, da je podrlja, da poseje i da gleda u nebo, hoće li da mu se udese klimatski uslovi. To isto važi i za nas pčelare. Osnovni postulat u pčelarstvu da biste postigli dobre rezultate jeste taj da pčela mora biti zdrava i ne sme biti gladna. Sad, na stranu to što nas i prošle pa i ove godine bije ta loša klimatska situacija, hladno vreme, bagrem je ucvetao, pčele rade izjutra 2 sata i onda samo se vidi tajac. Da li one iscrpe sve iz te biljke? Zasigurno da, ili postoji upliv severno-istočnog i severno-zapadnog vetra, kakva je situacija bila ove godine. Prava je retkost bila da se ne pojavi u toku dana nekoliko puta udar severnog vetra. A iz iskustva znam da čim se pojavi severni vetar, biljke prestaju da mede. Vasovići trenutno imaju 40 košnica, ni malo, ni mnogo. Supruga Ružica pomaže, uglavnom u finalnim radnjama, jer se plaši ovih korisnih životinja. U srećna vremena od ovog broja košnica moglo se živjeti. Danas, bez stotinak, teško. Pčelari početnici moraju da zaborave na brzu zaradu, ali zato moraju brzo i stalno da uče.
Pa znate kako, ja sam bio u radnom odnosu, sada sam u penziji, znači održavao sam pčelinjak uz rad, radeći u državnoj firmi. Bude neki novčani dobitak, ali kažu stariji pčelari iskusniji od mene, da je nekad moglo da se živi sa 50 košnica pčela. Sada su se vremena promenila, tako da mislim ko bi se opredelio sada da žive od pčelarstva, po mom ubeđenju mislim da bi trebalo od 150 do 200 pčelinjih društva. Veliki broj mladih pčelara je ušao u pčelarstvo sa ciljem da na brzinu ostvare novčanu dobit. I u velikom broju oslanjaju se na internet. Mogu ja da pročitam jednu knjigu dobru iz oblasti pčelarstva i da pokušam da to primenim. Verujte mi, moram da se vratim po nekoliko puta da to decidno pročitam da bih primenio u praksi. Primenit ću tu situaciju u ovoj godini, a već sledeće godine to je skroz druga situacija. Tako da moja preporuka mladim pčelarima jeste da nikako ne počinju sa velikim brojem košnica. Moj uput je da se započne sa 2 do maksimalno 5 košnica, jer ipak posle 4 ili 5 godina doći će i iskustvo i rezultati. Jedno je pričao Vaske, drugo je pričao Dragan, treće je pričao treći pčelar, kao što jedan navija za Partizan, drugi navija za Zvezdu, i svako se busa u grudi, ja sam najbolji. Znači, treba pokupiti od svih iskustvo. Kao što psiholozi preporučuju da dete nikad ne treba prepustiti jednom staratelju koji će da ga uči. Treba da uči i od jednog, i od drugog, i od trećeg, pa neki puta neko dete i da ga gurne, da ga preturi, da bi se sa više različitih strana stekao iskustvo i znanje. Ma koliko bili svesni značaja pčela, ljudska ruka ipak anulira mozak, tako da je čovek i dalje najveći neprijatelj ovoj životinji. Višak hemije i manjak stoke smanjuju broj košnica i medonosne paše. Nekad, prošle su te godine kada je bilo obilje, priroda je bila drugačija, nije bilo zagađenja sa hemijom. Sada znate i sami radite te poljoprivredne emisije, vidite da motika je pobegla iz sela i to više nikoga nećete moći vratiti u selo, a da radi sa motikom. Znači, mi ćemo da podcrkamo, a možda to na svetskom nivou proizvode se raznorazni pesticidi koje mi upotrebljavamo u poljoprivredi, nesvesno trujući raznorazne insekte, među tim insektima u najvećoj meri strada pčela. Čuveni grčki filozof je rekao da onda kada nestane pčela sa zemaljske kugle, ljudskom rodu predstoji još 4 godine života. To je jedna stvar. Druga stvar, uvaženi profesor doktor Ćirković Dragan iz Novog Pazara održao jedno fantastično predavanje i bacio je akcenat na peštersku visoran. Pešterska visoran sve manje daje meda. Zašto? Nekad se kosilo ručno i kosidba na pešteru je trajala otprilike mesec dana. Sada se pešter mehanizovao i otprilike u roku od 3-4 dana sve je pokošeno i tu više pčela nema šta da traži. To je jedna stvar. Druga stvar, smanjio se u velikoj meri broj ovaca na pešterskoj visorani, a isto tako i krupne stoke. I kako objašnjava Ćirković, u toku jednog dana ovca izbaci iz svoga organizma koje urina, koje brabonjaka i fantastično to raspoređuje, đubri livadu i u ranijem periodu te livade su bile dobro nađubrene,
biljke su bile robusne, bile su izdašne, davale su dosta meda i to su bile izuzetno dobre situacije za medober. Sada se to sve menja, u našim nižim predelima može se reći da više livadskog meda nema ili je to mešavina jednim delom livade i onda se dopuni sa nekakvom medljikom kakve već ima u pojedinim područjima. Prinos po košnici varira, zavisi od puno faktora, ali može uz više selidbi da bude izuzetan. Nažalost, poslednjih godina rekorde gotovo i da ne beležimo. Pa vidite, ja pamtim kad sam ostvarivao sa 3 paše prinos od oko 100 kg. Ali to je bilo jedne godine i nije se više ponavljalo. Nije se ponavljalo, ali to su bile srećne okolnosti. Izuzetno sam dobro prošao na Bagrenovoj paši, ta ista društva odselio na Peštersku visoran, gore isto prošao odlično. Celokupan pčelinjak sam preselio u Banatsko Novo Selo i tamo je isto bio vanserijski rezultat. Sada nemate recimo Bagren zadnjih par godina ne daje prinose na kakve smo navikli, to je jedna stvar. Oslanjali smo se, mi seleći pčelari smo se oslanjali u velikoj meri na suncokretovu pašu i ona je zadnje 2-3 godine počela da manjka. Najvjerojatnije da je došlo do upotrebe zabranjenih imidaklopida. To su sredstva, verujem da bolje znate to od mene, tretiraju se semena, seme kako niče, ono zadržava u svom organizmu taj imidaklopid, poziva, kad dođe do cvetanja, suncokret poziva pčelu da dođe radi oprašivanja, ali utiče na pčelu tako što joj remeti centar za vraćanje nazad u košnicu. Jedne godine sam, pre jedno 7-8 godina, odselio jedan pčelinjak u Bavanište. Drugi pčelinjak sam odselio na staro mesto u Banatsko Novo Selo. U Banatskom Novom Selu sam imao prinos otprilike po košnici oko 30 kg, a u Bavaništu ne da nisam imao ni kilogram meda, nego jednostavno ispred košnice nema mrtvih pčela, u košnici nema pčela. I kasnije sam saznao da postoji mogućnost, s obzirom da je bila jedna ogromna parcela pod sojom. Soja je poznata, ona je iz roda pasulja i ona fantastično zna da zamedi. Ali prenio mi je jedan poljoprivrednik da nju napada, list soje napada neka crna vaška i onda su oni upotrebili neki jak insekticid i verovatno da kontaktnih gde su pčele nisu stigle da se vrate u košnicu. Tako da delimo te sve negativnosti i sa preteranom, rekao bih, neodmerenom upotrebom hemije. Sličnu priču izneo bi svako od pčelara. Možemo je shvatiti olako ili ozbiljno, ali uvek moramo imati na umu da prestankom populacije pčela za 4 godine prestala bi da postoji flora i fauna na planeti. Samim tim i ljudski rod bi polako izumirao. Da li će vam tada trebati veštački Big Mac na kome uveliko radi tim Bill Gatesa? Ne veruje. Oni preko bare već i onako uveliko jedu GMO hranu, a mi još uvek imamo kakav takav izbor.